Secretary kita nak State Secretary baru ki escape bar ka escape bar ki kalain kon I don hangde ban pensyai aru khubor lami haka aku pratarit nai ba kendai ajar pulang haka ba tases yus tukar ba ki katung ni hilang ba neng ba kelat patai kubor kita ni jingken tho wadong ba ka jing bom meterilang dan ka jing saila jong sardar ya ka hukum dan ka jing patha jong British Council te halo ne bentang ang sobonong ba nakaliang ka jonga pakai stip barbar bom sini yimju ya lagi ke British Council ka patha ini itu ya terilang pengkat dan rek ke bala ja balong ba kumba ka pau haka dorbar kutsnem juga dong nong teman tangding ke bala dong haka arpulai terik berada sam aja arpua kira ke dorbar kutsnem ini deka diang ka kila kala ini kot kila kinobit kam ka tukun ngot kila dek ban penya ke dorbar pada hakta ke dorbar ciet nongkit kam kila don ar kun hon haka ba lami ke we kun hon kira kun hon ju rawas nong berem batases yus kar bar ke we kun hon kira ju bas Tyson karakor te kini ki ar kun hon kila kirshan yala jong kurtong ban prieng bar klam da pendem ila persang mat haw la nanti kumno ban yo no mas nong bodan daga daga ju usur bodora e kan ci sinsha bi ai bi nanti rei klam la ban penya te lami pen ban ka ci ye klut ka dorbar ke ba penlong ini mahaban penkut no ya kata dorbar cin nong cin la mas nong ke ba ndong jadi kata ngalara ada mulai penkut ke dorbar ba ni kam ngalara shi ka es dorbar ile berkat sani ne kam ba ila ai mo ki chu pada pai ba de ki notice shiki pai ba bukin tim ba ngau sedar ba ki step darbar ila pek lang ya kene kadong kat bam podio ram basno te gumta kat badang ya ke por ni na ka step darbar ila persyang ban berkhatro wala dai ban yo no ki kot islam yu shabi ju ki darbar shabi ju office ju kadong no mai tang ba in suk man trekam da ta ka jimbet ki jimbiang jong poi ba kumta ina ai ki jing tho so ba ta ses yus kar bolong ex na basno ban ban phai no ikini kot islam re ke bosong si ke long film shem la pdiang shem la pdiang ya kata ka sithi ni ba kumta ka labo ini ke jinge kunungin me wala kata preng jing jinsur na bata ka bha ka mian ke masalang le ya sha sipo Hadian kerajaan penban ke jing komplain pada sekongsen nama kenhon ju batasis man ke sekongsen kalau pak sini dari jing tho ban ong ba ila de ban khot ke darbar ban penlong ke jing chiet tang basnom kumta ni na kaliang ke darbar ila ai bang jing tho ke sekongsen ban pensyai ba haduk mentah nyim padio ya ki kot islah ya kita shabi ju office ba ki darbar kita ke ini penlong yang ada darbar. Kumta pada sekongsil kalau betah, hari kita sekongsil kalau betah, ya buat tasis, ban, I know yang tegi kot kisah Shabi, ban kiwe pergi cenderung kam, syaka office jom gilaka, asal ban penlong yang ada darbar. Te, nak ada yang asal penlong yang ada darbar. Kalau kita ke darbar, coba ar bengitu ban pelong, tumbar betah dengan sekongsil, kedai ke live boy trik berami sipo ajar war. Pada semua bangindon kedai ke darbar, live boy trik berami sipo ajar war. Kita don semua kecing ya slok, but kedai sekongsil office trikam juga CM kedai sekongsil. Kita don ya slok apa aliang mamlah. Ni nak isi darbar, bagi kita ikan hon juga atasis. Kita balik mendawa ramai senang sekete siapa des council. Dia kata kecil selong, nak kalian des council nilai penbeg. Ba lakon nong in khot ya kata darbar, ba kata darbar in dawa, ba de manora na shwa ya ki kot islah. Ba lem pum ta in namla ba penya ya kata darbar syafma. Dia kata kesini bila pelong ya kata darbar ka darbar ka baar kalai buai trek na bispo ada buah. Isyam ba klam la ban poi ti kot ka taxi bat kumta ngi na kadang ki nongkin kam chu esi darbar bat ki pai ba no soslong kila ya shim dang da ka wei garai ban ngin bo teng shoi de kam
ban penlong no hakawai pat kasngi hakata kasngi mungkin penlong de ban penpoi no ya ki kot haswa ban penlong ya kadorba kumta na kaliang batasis bla kongu eta mo hakadorba ban ni na kaliang ka isto dorba ni penwai no eta kadorba kepada penlong kala kui tri aisko cuk aja akwa ke susu na kaliang kecumi ilap don ke jing perkat buat ke jing betah na kaliang terus kausin ada jing betah na terus kausin pan pelong dan ilap perkat pan pelong ke dorbar ba sistem pan kata ke dorbar ke ilap ke dorbar ke ban salong haka ke balalong haka ka sautri malaysia aja kuat kata ke dorbar ila siam ba Siapa pelong kita bang kita dawa, poi bau la dawa, kita ikut Islam, poi no andre siam ba, siam la poi kum bala kular. Kum ta wala katar ngi la penjem dengan penjensur kemudian dengan penyai baik kita dawa, dengan tem yung poi ba, jing kroi jing poi ba. Ila penyai kita dawa kita si bunyi siam ba kelami kita kasur, kebabon pedeng poi ba yung ba, la dei benjet poi do no song song pelong pedeng, no berla penyai baik ya ka sejarah kadar mat kemen lom tau sidian. Kum ta na kaliang ka jonga kata kasi ngala persyang sim ya kata nanti ko mo pai ba wa te wala kata na kaliang kita kinhon jo batasis kim sim lai na yung ba dei ban mi chakmat mo da ar na lai kan di de ban mi chakmat kare ke bas ngotrat manong ba na kaliang bas taison wala pendem ile de na mata na banta ka ji ha jo pai ba tongin jit du bu long pedeng kare kaliang batasis sim la pendem ile de ba penkesan ba de ban jit baik ar layut kat temon coba ba te kum tangi ngim syam la ban rai ba kum tangi la sim je ko ban ta ba ba ngin terwas coba ba ila terwas coba ba ban le no da ka vot da ka bo ni le da ka bolot ba kum ta ba ba bo ni terwai kata kum syam la pedang ba sideng da ta ba la mi no ka ta ba ban yai lan no ka ta ci terwa ban ye le ban thep da ka bon ba kum tangi ban lo yang ngim ni nom la pedai be ta terwa ya ban boteng ba ci boteng ba hang ta mau uhi buat asis bohong, tu pepek cuma pi ilaka, penjaya cuma pi ilaka, kat bah empat lak penjaya, dekoi pensim dekoi buat berhenti. Kemudian sepun mau, Tekla don ru kikam, pok kerja kedong, keba ngilah persyang, nak kaling ekstra, eliang ekstra dorwar, nak kaling ekstra dorwar, ngilah persyang, ban pak dak siti. Ban khang ya ka jing penlong dorbar jong batasis kepala penlong harus nem aja we te halo de bentang ila persyang kalong ba ni la yo we kopi le bagi no kit kam juga estate committee juga teja nong thman nong tangding ba khandai ngot na pedeng juki kila resign no na ka jing tre na ka jing bom ya hab jing mut ba ki jing tre ba ra mas no tumta ladu no ka jing long majority ka committee ju ba jadi insya Allah di pentip sini es darbar begin coba ilaka begin baik kikam dan dari mau film film pentip ulah khot ya ke darbar buat ada video yang kita copy lah bagi pentip dan kita ki kendayun yang lain ban khang wala kata film lepiang sim yang kisti batar lengkot lengkai berat berat lu semarang kata penlong ke penlong kengpo ya ka sincar kadar mo kengpo arti ne persya sincar coba ilaka dan persya ya ka ke penyak dan cinta juga estip darbar tepung ta hak kita kasih kita kakam kalau dah jensur mau kita yai syak kemudian bila ailah dikim yai syak mak teke kalau penlong pat ke basmosi kalau susu adin kalau don ru kata kajing ACT nak kalian jumi ila karu komisen balak ban pedian mo dita ACT bila kata ACT bila ai kalau ban kata ACT bila ai kedai halo ban pai ikut kislah kiba batasis uban. Kini hikam coba do hikam persyak cuma lagi laka cui. Dengan next camp ya ke sencar kadar. Persyak ya sencar kadar. Persyak ya ke kimlang salah, mau kamlong ke bawah. Mengisong tu bentai kalau ke bantah berangkat. Jadi kita kalau tu ke bantah bah kumbangi las tip. Hosnya arjan nyo, ko jum extra di sadarton district ila suspend yu kum kawas nong ju te dong kalau ke persyak ju ki kam ju ilaka
Haman isi tulun jiki kam ngilong iblai kloy bagi terlang buat kita council ban mana kapor bagi kita council kita don kam bagi bahak ini gitu don lang sendak ka mung kami nanti ru ba kam ki ba penkeng berit ba kam beriti juno kita council kita ban sim lang kacing kit dari ban teben yu ijai lang ban te la kam dan ban tak ban pelat dari kacing pat di pra ban pelat pat dari kacing simbaklah apa sejarah kata ini masalah perlu. Ini mengenai jengkan tok kalau bah sedar lokan sangat dan belakang no belasih spasi. Kini ke bah ngamla dia nak liang juga ngam dan jitip. Dan saya kalau awan don lagi nong song kata tidak kemui pak. Nak liang juga siapa ni kemudian serap ngam don jengkang dia kalau kepa ngam don jengkang dia kan nak benda kecil biang kam tam ke masalah. Jika suatu cimut pokok hapus nombor tahun dan apa ke masalah ke berapa tapi di kantin nasi nombor dan mak ke ni don kami keroi kapar mau keroi kapar ke di si bentang buat ke masalah kemudian nadu bamdon nama asal mak baru si don kam jual si bintang sedap ban kat kemudian kam kita pun yo kan nombor habis dia mengenai bentang kejing ban nombor kimdon bambi kejing yang beriu kata kalau belum bah, oh kidon masih bentar ada kidon bekerja kata kidon bombi, kidon perlu bombi, borok ki bombi, ini kidon bombi. Ini cuma benda yang kembali benda, bagi kidon yang kamu orang melihat bangsa lain dan sui orang itu kan kalau ini benda yang kamu kembali bersih, cuma. Te kecil saya kalau ketika cing slam ban khot ya kadar ban po te kadong nang teman ding te kadaw man kong hi kalong ba untuk gila don akan hun doi kan hun cing ba tases yus dekhar mat koi kan hun cing ba station karakor te nakaliang kan hun cing ba station karakor mentakila dawa gila ada cing tho sepo kailaka ba kila kuat oi hot yang la kacong kadong mungkin yo pan piyayi pan lain kan ni kacing ya kacia hapo kadong nong temai ding tang baka lung thang ding kan yo la kacong baka nong temai ru kan yo la kacong dan di na takadaw baka ilaka he ka hapen ban slam ban hap song ban pakhat bah lo kan yo ta nang bagi i baro tanam mi su kan lo kacing ya kacing ya bom sung sung bom sung tao thì đi cả đâu kalian coba ngi kumuna bo istru baru ila raiba nhìn dapat khan nhìn dah ya tuat cumut bah nang bah kan mi su kan rom kan ram hadin habut di tengah tai we kedong wahab boy ila kalian kan dari ulang basno jadi ulang ila kalian kan Nos percaya niat ba kung ka jungi po ka karbor ba sila dan bor chung suda hak ba dei ban panong ba hapo kidong ani haswa kata ngila de prai na ka suda ba nginon ra ka jinga jan dan kinon song snong jong kidong mo per po ilaka ba kana ka cintre lang ba jan ba ya be ya nti bat ka sampai tikam jong kirang masnong ada lakut mengia haswa banjir ya hidup kam jong hidup ka karai jong sebebar kalau baki dekat jong sebebar kenlen ban penyanyi yang jengjian jong kam bertemai badru ba nginla ban penyanyi nanti tengah syutu yang tak kalau nomor pakari Kristen ketika Kristen keberkong keba ngila pliang lang baro wat ngila le ektar bu bro me ka istiba haswa ban jen ukit kam thamai apo kidong bar hadin ngila de ya lut baro khai ya ki chekren ko bar ota dai sakabenta bang ni ukit kam ngila ya ski baro bat ngila khat bat ya ki khat istiba banwan ban ya banyak jet ukit kam thamai dia dong jungi hayu sulong tak beberapa peba nomor peba upah yang ini saya serba
bat ka ai ka bangi rapat naka ekstrubar sa ki dor badong ki dor badong ki pediang kam ju dom de jing pasya nama klap ha engi banda chi dor badong o chopo ka ekstrubar ban ekran nam ta ka kamiat jong ila ka berkoi om dei tu nam ta ka dong ban kren nam ta ila ka berkoi bat ka ai bara ka ekstrubar ki dor badong pin ha ban pediang kata ke jumpa ba bar hadak sui mga pentep ba pet mentang lahir suki baru kena kam jong komiti jong kidong jong kadong jui te kesawan kalian jong ilaka ban penyat yang kena jeng kiat kam semua bad ka pasoto na pai ba wong kane ka pasoto na tamro ba kira priang borom mi kilo kam jong ekstrovert haswa mungkin wan kida yang tak borom ban priang subha ya kita kot ekstrovert but kila jika sekarang berpenyat yang jengki jen untuk kam, bat ke jengki untuk kam kalau webenti kan kalau nak berjumpa pun. Henry, kan kamu jengki thok bat. Na kalian jung rabas tong garim jung ka nampuling kumai. Ba sudah boleh nombor kata kalau apa bakla. Kita suka saya dengan nila ada biar bat upai baru dia. Te ni juang berbor. Hak terbadang. Bagi jengha ke jengpi yang ni bagi pesan apa ke ekstrovert. Ba ke ekstrovert ke penjat ben. Kipai ba ekstrovert jengiru kipiang. Nama kipai ba sino kenyo for banyak ban yang kendu yang tarik kena pegang. Dai mangi bandra kirang ba sino cu kidong okpe. Kidai bandra sak terbadang ban persuki ba. Tanya tanah yang juga.